Srbija treba na svaki mogući način da ulažu mere energetske efikasnosti kao primarni cilj, da smanji potrošnju energije, da pomogne i industriji, da pomogne javnim sistemima, ali da pre svega građanima. Građani troše najviše energije za grejanje, za pripremu sanitarne vode, znači preko 60% energije od ukupnog energetskih potreba troši se domaćinstvima. Slobodan Jerotić, direktor javnog komunalnog preduzeća Toplana Šabac. Da obratimo pažnju na redosled koraka. Prvi korak bude smanjenje potrošnje energije do 40, 60 ili čak i više procenata smanjimo potrošnju energije, a onda ono što preostane da izvršimo tranziciju i da pređemo na zelene tehnologije, da pređemo na obnovljive izvore energije i da u potpunosti eliminišemo fosilna goriva i da dođemo na kraju do dekarbonizacije sistema, energetskog sistema. Ono što mi radimo i što ja mislim generalno bi trebalo raditi svi u energetskom sektoru je da sprovodimo, odnosno da realizujemo sinergiju mera energetske efikasnosti i upotrebu obnovljivih izvora energije. Jer i prosto zameniti sadašnje fosilno gorivo sa obnovljivim izvorima energije nije uvek racionalno, zato što i dalje se razbacujemo energijom.